Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja, şeva ve bxir. Bernama Rojava Cvaki dest pekir. Ve hafte mevani me mühim hene. Jidur hatine mevanin me işevli stüdyoyu vankir mevan. Em Ray Seyfettin Nastıkın, Seyfettin Gündüz, mkhiratın, serçeveratın. U em bejin seroki PDKS ya Suri Müslüm Muhammed Mustafa Endam-ı Mektep Siyasi. Endam-ı Mektep Siyasi. Yani Endam-ı Politbüro'ya KDP ya Suri. Müslüm Muhammed Mustafa mkhirat ma mustasir çavaratın. Sabı khira khudel ve khuda jwara zibe malawa avabe. Avatır be serçavarat disaatın. Temaşavanın heja em mevani mej Suri, ji Kurdistana Suri hem emi wî naz bikin, şahsiyeta wî naz bikin, nasnameya wî naz bikin, hem jî belki prejme sahne kirbin hinek hadise û bûyerên Sûrî, yek ji van hadiseyên 12 adara 2014 e jêre hinek dibêjin hadiseyên yan jî bûyerên Qamişlo, yan jî serhildana Qamişlo, yan jî bûyerên 12 adarê. Arastî adar meha ku em tê de ne ji bo gelê Kurd hinek hadiseyên muhîm tê de hene. Ji alî ji teref Cemiyeta Mustez'efan jî ev heftiya sisiya, heftiya Mustez'efa hatiye îlan kirin. Lewra divê heftê de qetliamek wek Helepçe hatiye rast kirin û hatiye qetliam çêbiye ji teref Saddam Hüseyin ve hember gelê Kurd yên Helepçe êriş bi bombeyên kimyevî hatine rast kirin û li gor hinek beyanatan seriya 5000 belkî nêzî 15000 însan jî tesîr girtine, hatine qatil kirin, hatine şehîd kirin. Wek van bûyeran çend bûyerên din jî hene di meha adarê de, wek em bêjin dalaqandina Qazî Muhammed û Devleta Mahabat û yek din jî wekî ku me got 12 adarê 2014 û vefata Bediüzzaman Saîdê Kurdî, Saîdê Nursi, vefata Şeyh Ahmed Yasin, Şeyh Ahmed Yasin çend bûyer ji vanan e. Lêbelê em bi pirayî bi mêvanên xwe re li ser bûyerên 2014 em dixwazin xeber bidin, wekî ku me got belkî hayû gumana temaşavanên me pirêj tune be çi ne ev bûyer û hadîse ku hûn behs bikin, belê wextê ku mêvanê me dest bi xeberdanê kir û hinek bûyeran behs kir, ew çax em ê belkî li ser malpera me şopan dibe û wê bêbîra me ka bûyerên wê çaxê çi ne. Belê em dixwazin hinek arastî serê ewil behsa meha avdarê bikin mamoste Müslüm Muhammed Mustafa. Wekî ku me got çend bûyerên ku di meha avdarê de qewimîne û ehemiyeta vê mehê ji bo gelê Kurd û ev bûyerê ku tê de hene çi ne û serê ewil dixwazin çawa behs bikin, kerem kin. Êvar baş ji wara û ji temaşevanên wara. Bi rastînî meha avdarê meha şîn û şahiyê ye. Meha êş xemgînî û hinek kêfxweşî jî di vê mehê de heye. Yani dikanê ser û berî wê da merî bêje meha avdarê meha Kurdan e. Yekemîn xal ez dixwazim bêjim îro roca ku serokê nemir Mella Mustafayê Berzanî îro bûna xwe ye. 14 avdarê 1930 da. Mella Mustafa Berzanî xwedê rêbaza pîroz ji her çar parçeyên Kurdistanê ra. Her wiha wefata xwe jî divê mehê da yekî avdarê wefata xwe jî di 1979 de ye. Wek te jî anî ziman yani ez dibêjim belkî wê programek û di 2 û 3 gerek bin
قلت تكانبي لسر في مهي وبويرين هندر في مهي دا تشيبوي و يعني مهكا دروي دا تسنة وبويرك كردي هي چه دالي اريني دا چه دالي نايني دا يعني بوزيتيف و نيجاتيف دا يعني جشن نوروزي داية حلبچه رجا مها افداره دا کی خسرو وک امپراتوریا میدی بسردك هوا يعني لسته درجة لسته درجة في أويدا لياكو مريض كان بيتر يعني بين الزمان وك روشما وكردستان سوريا دانزدي أفداره ده 1004 يعني أويا مجرك جرينجا وبلكي باشندن ين كردستان بر و بویره و سرهلدانه نزلال جوان را امید بخوازن بیتر سر بسکن يعني وكي كما جو ام بخوجي يعني وقتی كما تكليف لوكر جبو برنامه ام وبكن ميوان وبحثاوي مجاري كرش مجري سروي چو هناك سرمال پرا مثلا 2014 12 آداره کو ده چاپمنیا ترکیه'de hadiseyin bu yerin Kamışlo tene zaninuha ji takipkere xwara wiha dibêjin malperên Türkiye ew çax ka çi ye yani hadiseyên bu yerin çardê adara 2004 arastî wextê ku em behsa Sûrî dikin di hişê me de niha bu yerin Sûrî niha hene پرجارا مسئله برنامه چیکر من فکری خود سری گو لیبری ام هنک هرم پاشفچونا سوری 2004 دا 12 آداره بریاوی پشتیوی حادثه چنه؟ معنی شخواد 12 آداره 2004 يعني تشتكي ديروكية ديروكا قال كرد سورية يعني كرد وشغي سرهلدان چيبو سرهلدانا كردي چيبو بويرين خوا ده تيمة توب ين فوتبولي لقاموش له سوزي خواهبون بين فوتبولي بليزن تيمك دهات ناسكر بناوي فتوة خلق ديرا زوري بو عرب بون و تيمة دنجي يا جهاد نيفي و تيمة جهاد بو جهاد کرد بون چون داکتن استاد گفته بلیزن مخابن دستی رژیم تیدا هبو خلق وساند بو خلق بخارکت هندر استاده بکیر بکاور ب امبجن تشتی هانا پیش شر بکن یعنی هاتو بون جبو شرکی چه بکن به کردان را در کی جا خلق و گو خلق یعنی خلق هرمی بون خلق دیر زوره بون دیر زور ام بیجن پارزگه که سوریه لکیلک ام بیجن قامشلو و حسکیته او جی ام بیجن برایم کردن برایم عربن برایم عربن دوی دا خواستن طبعا يعني بيقومان بيتشي رجيمه يعني تيدا هابو خاطن كاتن هندر استاده و سلوغان قوتن سلوغانين امبيجن جبو صدام حسين قوتن هلدانا ناويوي و سلوغان الهمبر سروك برزاني جي قوتن خاصن يعني تفله هواكي تشي بكن دي دفردا يعني شرك قومي او شرهاني قومي جي وك ملت كرد وعرب رابون هفده رجيم جي لكيلكا عربا سكيني و ملت جي حضرتي اخوان نكريش تشتكي رو ملت نهاتي شره ملت هاتيش خراني لفوتبال بنيره رجيم دفردا جك كشاند و سلاح دا سينجي خورد ان كرد و دسه خورجی دوه دمه دا شهید بون و پفچون چه بود هندر و داره دا
بویرک نخوش قومی ملت کرد بردا هست بو هستیار بو يعني ظلم و زور يعني اشکنجه بحق ملت هاتا کرن. بله اشتی که حادثه جوی در دست بکر چه قومی اویا سواله که آبری اوی از وی بپرسم هایو گمانا و خلق قامشلو ایکو هاتن و امبیجن فوتبولیک و تماشا بکن جوان بویرا هبو تنه بو یانجی امبیجن اشارته کی تشتکی هبو یعنی بریا امبیجن هنک تشتیدنی چه بون هنک پفشونی دن چه بون او هاتر وی در دوام کر یان بخوش وی در دست بیکر تفدير بري هبو لجم آلي دن هبو تفدير شر هبو لدنيرين آمده او تفديرا تلين رجيم أسد ده هبو وانا خواست كو رجيم أسد خواست وك كرد و عرب ده هفده دالي خينه يعني فتناك خواست بيتشه کرن كو كرد و عرب الهفده خي اوجش خور الشامي نگه خود شك سر هفده لوانا بنيره پشتگیری خلق عرب لبا اساد بو يعني رژیمی بو یان جدر و دخواست هر دیاب هفدو بخه که خلقی ویدر وکی کم دزانن سنینه يعني عرب لبل سنینه يعني پر اوجی کیف آنج رژیمی را نه يعني مریج دزانن بله يعني تديد دوه دامداجي اما كردجي يعني هناكي امبر ناخذن تكفن و تنگاي كو فلاني سنيه فلاني شيعيه فلان فلان نبو يقصد بله ادزانم بس سرمد بيجم يعني للجم رجيمه افتشتاهه جم رجيمه افتشتاهه بلكي او نالدنيرن كبراني افج خلق دير زورج حزناكن و جو كرداج حزناكن برا حرد هفده دا ليكفن بخواب هفدو بخواب هفده ليكفن يعني اف دو بروجي رجيمه دا هبو وانها جي وك روشا سوري ام دبيننا يعني لسر و خالانا يعني شغل و كارها تكرن و روشا سوري تفضل حتى انها بفي رنگي فتنه وبرا هفده دا يعني سني وشيعي وكردي وعربي وكانوا يعني اف دوسيا بدسخا خستا وتيدا بليستانا وانو غيري وان با بله اشكي كي سيف الدين جي سربي مسألة دا تخوازم سوالك وبرسم كي سيف الدين آراستي نزانم چخا هاي گمانا وجوه بويري هي يعني جي چته بیراود وی زمانی دا جهلا ویالی سرخط زیرا ترکیه او حادثه چواد هاتن خوندن براستی وقتی که اف دوزده آداره که اف بیاره کل قاموش لقومی ملد هری اف کمین جمع غریب نهات وک ابراهیم مسلم گفت اف کمینا لولاتی که رژیما وان گله خوش خورد دجمن دبینه اف کمین لهر دری تشکر يعني امبارح خددني وان رژیمی که دخوازن گله خو برهف بدن اف لیستیک ایرو لترکجی هات لیستن چند جارا خواستن کرمانجا و ترکا برهف بدن خواستن سونی و علویه برهف بدن و هاوی چپگیر و کسین دیندارن وان برهف بدن يعني وان کمینا وان رژیمی اقرش هرتم پیش گله خو دخن جبو خاطر که گله خو ایک او دفکرن اوی لبر وان سری خواه راکن وان قرص بکن يعني براستی اوی دمیجی مبالا خواه دای وان برایم کرمانچ ایک لسوریه يعني کاری وان هبون خباتی وان هبون او دو پیش تجد چون دوتا سوی که دیت وانا دو پیش هرن درچه ده اوی هنگ حقا مفا بدست بخن لی بس رژیم ندخواست که کرمانچ هنگ مفا بدست بخن جبو خاطر که کرمانجی ما ای بن خطه که ام کرمانجی ویدر دبیجن کرمانجی ما ای بن خطه که هنگ مفا نخن دسته خواه رژیم دخواست وان پرواقع بکه یا ایوانو و هنگ ابتیخ پاخره هفته پاشا اشتا جو کرمانجا بجه هن نرحتن هن لهر داری ولو گنگشی در دخن هن ایسان دکجن
هن هویتی دکن و نوی دخواستن به کرمانجا ناف بدن براستی دوی بیاره ده ما بالا خود دای کرمانجا ما پر به عقل سلیم حرکت کرن yani که devlet belki dixwast bi hezara insan bimrin çünkü ligor ki êku qal dikin melwan godarî kir vanê ku êku ji derêtir hatine Qamişlî li tesê wan de kevir û kêr û wekî dinê hene hatine ku ew ê li gelê Qamişlî û ew ê tadê li wan bikin belkî bi sedan insan bidin kuştin û ew ê kurmanca bi hawekî rakin şipiya bê kontrol yani bê serî bê plan watê ku bê plan be اوی چاقی رژیم چی بکه اوی رژیم جی بیج کرمانج ایسان کردن اوی دستی خوب سربان اوی تادک مثل ما بکه بله او چاقا کردا چه reaksiyon dal hem ber van bu yere yani de pişti او futbol او مسابقه کو قضیه او حادثه دست بکرن reaksiyona و هلوستا کردا چه بوده بله کردان براستنی وقتی او اشکنجه و او ظلمه دی که به نحقی يعني توريد هندر هريما مدى وبكير وبكافر ورجيم جي سلاحي بتاخين بسينجي خورتي مدى يعني ملت كرد كردستان سوريا برخدانك مزنكر قامشلو يعني رابو داكت ميدانا ومش شاكرن مش آشتيانه وك سفيل داكتن كولانان و نرزالغيا خوا جوي كاري هاتي كرن دان جي بيتر عمود رابو سريقاني رابو درباسی رابو دیریک رابو و هین بیتر هات کوبانی حلب عفرین تزور آوا کرد لکردستان سوریه نمان رونشتیش خرال بویاره بنیرن قبول نکرن اف ظلم و زورا و داکتن کولانان مشن آشتی مشن برنگ مدنی برنگ شارستانی کرن بلکه خورد نکی گرم بون در نه شوتان دنجی او کرن لمش نلشکری بو به آشتی بو و مساج گیهاندن هر دره انو ام کرد ام نرازینه ام قبول نکن و ظلم و زورال سرمه بله لسر به رژیم چکر yani piştî ku bûyerên wiha derketin û xelkê Kurd jî li wê der bawayekî wekî ku got aştiyane derketin meydana û reaksiyonekî nîşan dan ev hesab û planê rejimê xera kir muheqeq yani lewra tiştekî dinê plan kirbû rapor kirbû ji xwe re hem ew ez bipirsim û rejima dîktatör کو دست به محقق هنک گرتنا وی بکه هنک ویجی او دست خوی چکداری بسر ملت ده بینه از وسط تخمین دکم ملت بچه دبر خود ده پشتیوی او تکریا رژمه و ملت کرد شوا چه بو بله يعني من خالك دنجي دخستا يعني سر رجيمه شو بر عشيره عربيجي چك دانكه سلاح دانكه و جوانا گو ایرش بکن سر کرده یعنی قوم پلوک مزن خواست بیچه کرن لی وک کرد وک ام بیجن کرد ما چه تفگر چه خورد چه او جوانانا یعنی او پیلانا ناس کرن گو جروک رژیم دخوازه کرد و عربات هفته لیخینه کردان او پیلانا ناس کر و او پروژه هانی که رژیم خواست به سر کرد و عربان داوینه کردان تقله کرد به سر وانده کردان بری خدا رژیمه و لهر دره مشین خوال هم بر رژیمه کرن نل هم بر ام بشن برایم عرب کرن تاوی برایم کتن خفکه کتن فقا لیسکه
هر وها هبونجی یعنی کس نه هبونجی برای محراب هبونجی گوتن او پیلانه و گرگه نبه لی بیتر یعنی کتم خف که و هندر و قمپلای دا و بردوان بانا لی کردان او پیلانا برنگی که دنه گوهارت و بری انبجن مش و بری خواه دان رجیمه ندان عرب او بویرا رژیم او پروژه رژیم آوا گیری چه گیری او پروژه کردان اویا بر آوتی کر همه رژیم جی براستنی به اشکی هات سر یعنی خورته ما گنج ما یک درکت کولانان چخوا هر کسی ما درکت کولانان و نرزالغیا خدا برنگه کی سویل برنگه کی سینگی خواه ود کرن و هم بر رژیم دیکتاتور رژیم جی چک بکارد آنی بچک لهم بر وامشانا سکنی سرام سری هرمه کردی شهید جی کتن و گرتن چه بو بله لگور شافمانیا ترکیه پنجی دو کس وها هاته خوندن چخا کس ویدر دا حیاتا خواه هندا کر و انجام بویری چی بون لگور و لگور نیرینا و رنگک چوا درکت میدانی بله یعنی حتی سیو دخورت یعنی ام وک ناوی یعنی وک بلگه الجمعه هبون و گرتن جی پرچه بو یعنی به هزاران گرتن خورت ما یعنی هاتن گرتن انجام دا از دکانم بیشم یعنی پرتشت نه ارینی هاتن میدانه یعنی پرتشت هاتن دبر جهاندیا گله کردا خالا یکه هات تثبیت کرن دخلک و عالم و هر کسی دا کرد لسوریه نه ماجره نه چند هزار جی ترکیه هاته و دره و هاته خوندن و ها رژیم ده ناس کرن کرد ماجرن هنک ماجرن جبر رژیم ترکیه رویانه هات نه و دره اف گوتناجی لعرده کت که کرد و قامشلو رابو و دیریک رابو و ترباسپی رابو و درباسی رابو عمودا رابو عمودا پوت اسد شکیناند خست هر وها کوبانی رابو حلب رابو عفرین رابو حتی گهشته زور آوا افجی مساجی هانه که درکتی و سرام سری و هریمانا یعنی بهتره خواه کرده یعنی بلکی ام بجن حلب یا شام نه لیوا باجار دنی باجار کردینه یعنی باجار کردینه وک دیروک یعنی کرد ملتک سر عرض خواه رژیم ند بالا رژیم دابو و بوی رنگی ببه اویا دنیای گیرا خویا بو که وقاسا هرمی کردیل سرام سری سینور نقابه سوریه و ترکیه دا هرمی کردی هیه تناس کرن به کردستان سوریه اویا یک بو دده دیوار ترسه هلواشیا کردان دکانه بو او دیوار کرجیما اسد باف و کروا او دیوار ترسه چه کرو بو که مروفه که سوری ده مابین 4 دیواران دا که رو دنشت ده به هفدرا دنگ دکرن به هفدرا دگو های و برا هبه ها دیوار جی بگو ها به هفدرا وانی دگو تن جی ترسارا او سرهلدانا و به کدا و خورتانا او دیوار ترسه لسوریه ها تشکیناندن لسرام سری هریمین کردی و داکتن و گوتن نه یعنی ده آلی سیاسی دا اویا ده آلی اردنیگاری دا جی ده آلی جغرافی دا جی خلک گیرا خویا بو وقاسا هریمی کردی هیه و هجمارا کردان جی وقاسایه کرد نه چند کسن مهاجرن هاتن لوی داره و هین از خازم بیجم جی کرد لسر خوا قبول ناکن
نحقیه ظلم و زور لسر کردان تکرن کرد برخواده ده و کردان برخواجی دا و رژیم یک و زرار کر دوی سرهلدانه دا و کرد شخوا سرام سری کردستان سوریه و چه هرمین مزن یعنی حلب و شام و بلکی حسکه جی کردان تأکید و چسباند که کرد هنه و خدان مافن بله بله وگو ای کرابون سر پیا سرهلدان کرن گله کرد بو گل بو تشکیلات و پارتیان دناو ملت ده ارگانیزاسیونک چیکر آننا یعنی جی پارتیان چوا لوان بو یرا دن هرد پارتیان کرد ین سوری لوان بو یرا چوا رهند چه رنگ لوان بو یرا دان چه ناو لوان بو یرا دان سروی چه خواستید اشخاص دی اف سرهلدان که گلیری بو یعنی نکو کردان رونشتی بون پروژه جیرا چکر بون که امی سرهلدانه که آوا بکنه یعنی ت پروژه و ت ام بیجن مخطط جیرا تنبو رجیمه اف کارا کر لی کردی حاضر بو کرد حاضر بو که پشتگیری الملت خواه و الماف خواه و نحقی قبول نکه رابو دا کتن میدانان و او مشانات چکرن بلکی که نهراندن سیاسی و چاقی هات ناس کرن بلکی هنکان گوتن اویا فتنه هنکان گوتن بویره و هنکان جی گوتن اویا سرهلدانه یعنی از دبجم کمرید هفرا در باز که بگه داوی سرهلدانه او آهانه راسته لیت تنه بمینی اویا فتناک و هو یان بویرک هو او یا جیخوا ناگره کماسی دمینه چما تکدو و خوین آوا خورتانا تلعرده دخینی ما اف خلقی کج قامشلو و دیری که دا رابو و کوبانی و عفرین و شامه اف نه سرهلدانه کردان سر خواه هلدا سرهلدانه کردان سر خواه هلدا جه دیکتاتور را گوتن نه هریمین کردی بتفدا رابون و سر خواه هلدان گوتن نه ها یعنی دست بیک بلکی وک پروژه رژیم فتنه خواست بکه او فتنه بویرک جه چه بو لهما او بویرا بو سرهلدانک کردان سرام سری هریمین کردی کردستان سوریه رابون سرحیلان و پیان و بو سرهلدانا گله کرد لکردستان سوریه که سبدین حقیقت حلال بکن میوانی ما جدوری و عاتیه و حاکم وان بویره یه جبرویم پرسیدت خوازن یبدن خبردان گوتنی و هدن کریم کن ودکارن سوالی پرسنال راستی یعنی براستی از خوازم اجتماعشای خو بچتی بیشم تبی که لکردستان سوریه که مانا اسد و قاسی ظلمه تعدی لکرداد کرن تبی که وی تعدی لکرداد هات کرن ام برای مسلم قاد کرد و هم بکیدنش مگودایت کرد متکولان ام بالا خودن کرمانجک هشی وان سری وان دابه خوش مدنیتا خوش کوکا خود دور نکن هویتی نکن یعنی من اوقاتی تعداد سر وانت بکرن اوقاتی کمین الپیشه وان داین کرن جی ام بالا خودن دیس کرمانجا به ارینی ریا خو مشاندن تبی که به تشکیلات بون او سرهلدان آون یعنی نکتن وقت وان کردی ما اکنها دبی ام مافی خود خوازن اوت کفن کولانا ماری خلقیت شوتینن دکانی خلقیت شوتینن عربی خلقیت شوتینن حقیقتا اویا ام برا خودنه ایک وها دکن وقت جو کوکا کردیتی دور کتنه ام لبویارا قموش دنرن اکو کردستان سوریه که کردی ملبر سری خواه هلدانه وقتی که مافی خود گرین جی انسانیت خوش بیوان نکن کلتر خوش بیوان نکن و مدنیت خوش بیوان نکن یعنی ام هشه خودن سری وقتی که دولت امپریال مداهی نابن
دهی نبن و که کردی مجی دنام خود ارگانیزه بنا ام باور دکن اوی پر کسب دست بخستانه پر چیزی دست بخستانه تبی که نه ارگانیزه نه مخابن ام برای خودن نها که بیاری سوریت قوم 11 حتی نها جبو خاطر که دولت امپریال دناف دانه هم کسب چیزی دست ناخه و هم گنگشی چه دبه و هم مدنیه جی هنداد به یعنی هذا بشه که مجورازی به ماموسته از دو سوال سر هفدو بپرسم سوالی خو منک زیاده آماده کریه وقتی مجی خوش دچه آراستی ev bu yerin serhildane li kê der pir zêde tesîr girtin û wednav xeberdana xwe de arastî got heta kê der çûn ev yek adediye hûn bi xwe di nav bûyeran de bûn hûn kê der bûn û we rengek çawa dît خو بيار تديل لقامشلو مجاري قامشلو اف بويار بو او يا مركز بو شون هري ميدني وك امبيجن تفلي بون وك تفلي في ايشي بون ورابون لحمو هريمان داكتن كولانان يعني ام دوي دميدا الكوباني بون و لکوبانی بلکی کوبانی روجا چاردان رابو یعنی درو دو روجا بویارا کل خامشلو بو رویا دیان رابو دفرده از خازم بینم یعنی زمان دیسا یعنی آلی بویر و سرهلدان دا یعنی تدی یعنی اف بویر وقتی چه بو دهندر قامشلو هروها او هريمين در دوره اونا گشکی لسر پاريزرا حسكه تين اسكرن وقتی که مش هات کوبانی ام بجن ملت کوبانی رابو مشه دفرداس جينوره كيدن هاتش كيناندن يعني جهندر پاريزرا حسكه هات كتب پاريزرا حلبه پاريزرا حلبه كوباني وهروها كوباني دور الحلبه جي مش تشبو ولعفرين وللشامه للزور اوبا بل الكوباني دوي دميدا لكولانا كيجرد بكولانا تشلو حيشتان خورت در كتن وداره اجوه داره دا دست بكرن ام تفيبون ام هفدرا ما او مشاكر ام چون 2 ساعت 3 ساعت بون ما گشکی يعني ما بجاوه خواه دي يعني ام دنيف ملت خدا بون ون کوبانی بون ام لكوباني بون ام هندر مشاهد بون بله بله اف سوالی دی تبیرامه چما ev bu yer berdewam nekirin hatta tiştek bê destxistin yani jî hedef hebû ji van bu yeran da tune bû arastî weşxwe got ne bi planekî bi organize bû lêbelê piştî ku heta derekî hatibû nikarbû hê berdewam bikirine كيف فاتح يعني رجيمك وك أسد ديكتاتوري خلق كشتية يعني تش عرب تش كرد هروها بكاتين سوريا جشكي يعني اف سرهلدانا كو تشي بوي بخوا تشتكي خلق سوريا جي مات بو عجيب بو كو تشاوا كرد كانن دبن في نيري دا دبن في رجيما ديكتاتور دا اف مشانا بكن و بوتي أسد جي العرداخينن دفردا يعني برخدانك بخوا برخدانك مزنبو جبا از جاردنه وگرم جبرکو نکو کردان رونشتی بون پروژه و پروگرام جیرا چکرن امی سرهلدانه که بکنه کو يعني سرهلدان نما آوا کری وام سرمدانیه قمد هفدا لیخینه مجی اف گر سرهلدان تیدا مساجین خواه تیدا مافین خواه روا جی دنیا و عالم گشکی را یعنی خویا کر یعنی جیه بیتر ببا رجیم جی را پر قولاییه وکل حما بویی و بسرمدا جیبانیا
هر وها بلكي من أب قوتنا دوي دميدا بكرة وخلكي بقوتا يعني هناك وي هبانا بقوتنا يا ونجي ترسوك بون وناوير بو أم دبيننا إيرو رجيم أسد چاني سر سوريا وحتى جبو كرسيا خوا جبو شخص خوا قوت يان أسد يان سوريا يعني أسد بمينه يان سوري نامينه وسوري جيجي بصدما أسد روشا سوريا كرا دركات رجيم ديكتاتوري دنكاني دبنسيا واندا بويرنجي تفيواجي اف خورتانا برخدانه کرن برخدانه که لهنگی بوجی بله داویه ده رژیم سوری گاو آبید لهمبروان بویران موی پرسی بوجوه لبلد بریا برنامه مهنه خبر دا رژیم آراستی او تشتی کد خواست بدست نخست نوسا بدست نخست اف حادثه جی پشتی ویدی سکنه بله من وها فهم كر بله يعني حادثة يعني بردوام بود دي حفتا دهرو اف مشانات چه بو هروها و چقی پارچین کردستان جی وكيدن جي رابون وانجي دنگي خواه گيهاندن پشتگیری دان يعني مهابات جي ول بلكي ل هولير جي و دركتن گوتن كردستان یک پارچه قامشلو حلب چه اف سلوگان يعني كردستان عراقي بونجي دوكو اف سرلدان چه بو رجيمه داكتن بشف داكتن مالان گرتن ويران ليخستن كشتن پرچه کر هزاران خورد گرت کرنه حبس و زندانان و به 10 سال و 15 سال و 20 سالان جی حکم دان و حبس و زندان دان پر خورد شهید جی بون بله ام وان بویر الویدر بخدینن ام آراستی تماشان نیجا ام دخوازن روشا سوریان هاجی به میوانی خوره خبر بدن بری گرک جارم سریش خو خبر ددن داویه برنامه ده میوه سوالی بپرسن روشا سوریان ها و مداخله دولت خارجی چواد بینن و امبیجن رایدار پارتیک جی سوری سر عرض سوری دناوگله کرده که نها تمام خبرتين خود که هم ویژه پرسن لبره ام دخوازن روشا کرده جی هیم بکن لهمبر کرده سوری جی پاشوچونا سوری و جی یعنی بریوان بویران جی ظلم و زوردستیا رژیم سوری به چه هوایی بو و به چه رنگی بو؟ بله يعني رجيم سوريا سياسة خوا يعني كرد دكشتن يعني بالرنج هيديكا يعني كشتن يعني قرشين بكي الساري يعني بالرنج كي دنه دخاست كرد تناببه يعني دهات ناوي جندو باجارين كردي دغهيري يعني ام مجرى وك دنيرينا ما سياسي دا مجرى تقول سياسة تعريب عرب كرن نافي قندي ما ام بيجن 100 سالانه ب 100 سالانه ب 1000 سالانه باجار ما كردينه دهات ناف دغهر ذكر عرب چه ناسناماين كردي تشتين كردي ام بيكافن هنا دغهارتن جي دخواست كردان بعرب كن افيا يكمين يعني بردوام بو سياسة أسد ضد ام بيجن نفوس جدست حتى 6000 كرد بنفوس بو يعني نفوسين عربي نددا كردان يعني وقت كرد جماعة في خويا قل نفوسي خويا كردي بين يعني أصل كرد يعني النفوس صامتة كيما يبيجين از كردي يعني النفوس نداي بيجت عربي جي 600 حتى 6000 يعني كردي بنفوس هابو هروها ام بيجن حزام العربي هابو يعني كمبرة عربي
لسلام سری یعنی سینور جالی روجهلات دا بیش جالی دیریکو قامشلو دا 15 کیلومتر پروژه خواه کرد جناو عردان جعرد کردان جناو گندو عردان در خستن عرب آنین کرن شونه یعنی گوتن کمبرا عربی یعنی عرب دکه کمبرا خواه قایشا خواه به پشت خود گرگه اف سینورا پاک به جکردان تن عرب تدا بمینه هر وها بدهان یعنی پروژه تنبونا اجبوک و کرد ببه یعنی تنکرن بریارا چلو نهان درخست بسری نکانو بو بکرا گو سرام سری سینور چه ناب عرض لسر ناوی کردان به تثبیت کرن بریارا کوانی درکت و بسریجی نبو هر وها یعنی ام بیجن ناوین کوماره یعنی کومارا عربی سوری جمهوریت عربی سوری یعنی جو بفهمه ترکی سوریه عرب جمهوریتی بله بله یعنی کتا گفت سوریه جمهوری عربی سوریه یعنی کومارا عربی سوری یعنی اف ولاتا تنه عربه تجاردن اسکرم تنه یعنی بجه اف کومارا سوری و برایش خواه ناو سوری کومارا سوری بو یعنی بری رژیم بعث و اسد کومارا سوری بو لهما يعني وقت يقول كومارا عربي سوري يعني جاردن جدا عرب بيتر دهندر في والتي داتنا هروها از بيتر يعني دكانم بيجم يعني ما فين قال كرد لسوريا هيج تنبو و دقو كرد لسوريا تننا چند مال چند کسن ماجرن ترکیه جبر رژیم ترکیه رویان هات نداره وگو 300 کس شو ناسنامه ندادن 300,000 کس یعنی نه ناسنامه کرد ای عرب جی ندادن فرمی ستاتویاوان شو ندادن نه روشک چوا هی ماموسته جبو کردالوی در ناسنامه چوا هی ستاتویک چوا دانوان خلقی عرضی خواه سر عرضی خواه يعني تدي اف شورشا كل سوريا او بويارن سوريا چه بوي روشا سوريا جيد بنگوي هفدا لكات يعني چه عرب چه كرد يعني روش بنگوي هفدا لكات روش جبره پر كام باخترو پر يعني هين خرابتر بو 12 مليون انساني سوري بچولو کربلان كاتن به هزاران بلکه گیشت میلیون خلق هاتا کشتن سوریه شهتی تفهفده تشتک یعنی نما روشا کردی جی و خویه نه اوجی برای خرابتره من بچک ما دیروکا سوری که رهند دیروکا سوری ده اینچ کس بونه سروک ج دولت سوری را ون وی چوا دخوینن یعنی جی او باکشک چوایه جبوان عردا جی و جبو خلق وی هرمه جی او از هنکی از زلال بکمه یعنی او کسی هانا کدبون سروک سوریه یاندبون وزیرک سوری نبناو کردان دبو یعنی نه نونره کردانه اگر کت بیجی فلان بو سروک سوریا و کرده دوردا نه تنه یک کوکا خا کرد بو معنا خا بو تمثیلجی کردان بو نونره کردان تجاری سوریا یعنی اعتراف شی ندکر ندگو کرد لسوریه هنه و موافقه هنه حتی کانه به نونران جی درخینه لدوی نیری دا او نیراج بری پارتیا بعث و اسد هنکی تتکانی بیجی جروزین دیمقراطی هبون هنکی درفت هبو البجارتن هبو يعني خلق دكانه بو در كتا جي بگرتانا ل اول شغه يعني نونرتي نونره كردان بون
کردبون لنا نونره کردام نونرتیا کردی نتکرن yani bu xwed em bêjin di îdareya Sûriyê de dihatin derekî ne ku temsîlkarên Kurdan bû yan ji erda Kurdan bû belê belê em dewam bikin dema navberê ku hatibe em dixwazin herin navberê belê tamam kekî Seyfedîn kerem kin li ser ku mamoste qismekî bas kir arastî hûn jî sînorin ji Sûrî re û xelkê wê der jî çûne hatina we heye awan heye li wê der ser heqê Kurda wê der ji paşveçûna Sûrî ve heta niha jî arastî mamoste got niha bêtir nexweş bîye arastî ji ber ku teşxile heye şer heye pevçûn heye ji xwe pirê însanê Sûrî cî de giştkirin ne wisa li hevçûna hatine hûn hem li vê rejimê û mafê Kurdayê wê der hûn çi dixwazin bêjin Yani bi rastî van serokemê Kurdê ê Sûriyê me çend hevar ştexilî got beriya ku vê herba Sûriyê derbikeve me pir mafê xwe Kurda me anî bi heya cêkî yani hinek kes ketûn tesê me ku em hêvîdar bûn ew ê Esad nen bibana hinek tişta hinek mafa wê ji mecbûrî bidana me yani ew kesbê me di dest me de ketibûn tesê me rejimê ku dîte ew ê hinek mafa ya bi demokrasî ya bi hawekî din ew ê bidme Kurda wek xwesis kiribû bes ev gengeşiya han da ket işte 2011 ku heta îro devam dike van Kurdî me ê medenî ranekirin sîleha neketin korana û gengeşiyê yani tilîke xwe nexistin gengeşiyê ku em mafê xwe bi însanetî em dixwazin vanê ê ku kelecan ku xwên di canê wan dikeve rakirin sîleha û beşdarê hinekê dinê bûn vana maalesef mixabin navê me Kurda li wir heriman din rakirin yani merev cana naxwe dibêje lê rewşa Kurdê yê Sûriyê niha ji berê xerabtir çêbîye yani heta hinekî sedokê Kurda me wan dîte ku em niha navan nebêjin dibên yani PYD ê ku niha ji Esed bêtir tadîl me Kurda dikin yani ji bo çê bala xwe bidinê îro bi bekî ser 10,000 zêde xortê me ê Kurda bi navê parastina bercevandiya Amerîka di wir dikin qurbana wan û ê ku beşdarî wan nabin ê ku daxilê wan nabin nahêlin derbasê Kurdîstana Sûriyê bibin yani îro rebana ji destê ne ji destê Esed ji destê vana penar bebûne û nika herin welatê xwe reşek wiha giran heye Temaşevanên hêja dema navberê hat em ê müsaade bixwazin qismekî me herin navberê mêvanê me em carek din textîn bikin kesê ku serê bernamê de li me temaşe nedkirin mêvanê me ji kesayetek ji erda Sûriye û serokê yan jî em bêjin rayedarê PDK Sûriye yani Partiya Demokrata Kurdistan ya Sûrî ji bo bê famên vê ji bêjin partiya ku Mesud Berzanî serokê wê ye ya Şaxa Sûrî rayedarê wê dere mêvanê me ye em li ser paşveçûna gelê Kurd yên erda Sûrî xeber didin piştî naberê înşallah em ê dîsa bername xwe bidomînin belê Kurdî belkî Partiya me yani wek Partî Demokrat Kurdistan Sûriye yani Partiya Sûriye serbixwaye ji bo bê famê yani wek Berzanî nemir rêbaza Berzanî em li ser wê şopê em wê ji xwe re dibînin rêbazeke pîroz e em li ser dimeşin wek Partiya Demokrat Kurdistan yani Iraqê ew jî li ser vê rêbazê dimeşe em her de li ser vê rêbazê dimeşin yani şaxa wê derin ew şaxa wir e em şaxa cemxane yani em herkes partiyak di hindir wî welatî dane partiyak serbixwane û em kar û xebatê xwe em her kesek bi rengî xwe dikin yani bi rengî xwe û bi gor rewşa ku em têda dikin hema em li ser rêbaza Berzanî her di partî
و سروک برزانی سروک مسعود برزانی جی اشخارا وک لیوگرکی دبینن و هم دبینن وک لیوگرکی هر چهار پارچه کردستانه جی دبینن بله تماشاوان نیجا دمانا بری هات پیشرا انشالله می برنامه خود دامینن تماشاوان نیجا برنامه روژوا جواکی دست پیکرش جارکتن پشتی نابر ام دیسا بهردورانه میوانین ما جرحای که کسی فتین گندس و بخواه نهال ترکیه دیجی بله رایداری پدکه یا سوری مسلم محمد مصطفى ما ما حتی دره کانه بو آراستی مجاره خال سر بویرین 12 آذر 2004 ما دست پیکر و روشا سوری نها می هدی ورنه دبلت سوری مهنک روشا کرده خبر دا آراستی پر دولتین کو نها يعني بالرجمك تينا إدارة كرن و دناب خدا جو خيري أمبيجن أو كسينكو مثلا أمبيجن تركن يا عربن يا هناك فارسن جو خيري وان كسا كردجي هنا وهناك قومين دنجي هنا دناب خدا لبالي قوتنين واني وها هنا دبين أمش خد برانه يعني أري سينورك ما هي ناوي في دولة سوريا دولة عربية سوريا اللي بالي أم برانه يعني كرد جبرانه وعرب جي أم برانه وهذا بيجن ونيرينا ويل في قوتني تشي يعني جي أم مسلمان يعني راسته يعني نيرينا ماشي أذا يعني هي الشيعة قومية تامة أم مسلمان حتى مثلا حتى يعني دما عثماني دا السينورجي تنمو النظام هذا هي بيتر خوش تربو بله پشتیک سینور هاتن چیکرن هر پرچکی شخوار ناف کی لیدانی شخیری کرده دولتک چه نبو اون به نیرنی چواد نیرن یعنی امبرانه راست امبرانه لگوروچ افتیچ مانی يعني أمك تفجر كرديجي هروها يعني بدا كساجي وأنا كساجي تفجر كردي بتهفضة للسورية لسر درشمة كرد وعرب برانا ما بركارو خبات لسر كريه وجاردنه جي بواريا ما بهيه وأم لسر بردوامن أما أو يا قوتنا وانا أو بيفا كدكن دبيجي أم جشكي برانا از تخازم و پیوه نکی شروع بکم یعنی مخابن او دبجن ام برانه ام عربن يعني حتى صدام حسين جيب كارد اني يعني هو ام جيب برانه ام عربن بابا ام برانه از كردم عربي ام بري هفده بابا چرا حقي تهيت عربي شما نحقي من از كرد بم يكت خلق كري عرب اجي خلق كرم كرد وامبرا ورا امبرانش خو امبرانا جي بس از كرد تعرب يدن فارس هروها يعني ترك ام كيشكي براي هفدنا راست ام براي هفدنا ليه ام نجشكي برانا ام جي عربن يعني اف سياستا مخابن بكار تيانين يعني افجي يعني حتى مخالفة دين وشريعة ديني جي تكرن يعني خد تعالى جي القرآن بيروز دا قوتيه خلقناكم شعوبا وقبائلا لتتعارفوا يعني خدای تعالی تو کردایی از انگلیس دامت فارس دایی دن عرب دایی کی خلق خدای تعالی نه چما تی وری من بکی عربه یعنی اویا کارکی رژیم هانا ام بجن دیکتاتوری اف بکارتینه يعني دخازه يعني تدي من دست بكده وحر تشتي ما دوغيره نبس دبن سيا ناوه ولا ام جيبرانه افجي كينغات بحث كرن دما كنت دبي از كردم وما في من هنا ديو چه حاجتي تفا مثلا كردي وعربي بيجي يو ام برانه تمام برا تبراي چما 22 دولت عربي هنا چما يا متنه
من خيج برايت أما شما اشترى حق اشترى حلاله جمرت شما حرامه اف برالغيا يعني برالغيا ك نهرن دنك سياسي شخرا لدنيرن بيكو فقير فقاران بكركرن ددن خالد ديان يعني ام مسلمان رستا ام مسلمان ام جي ام بريها فده و ام مسلمان يعني دفيدا قلتنا ك نمر ملا مصطفى برزاني يعني هات بالا من هفديتنا ك ملا مصطفى نمردا بجمال عبد الناصر سروك مصر دي جمال عبد الناصر او جماف كردي را اريني بو وحتى اذاعك جي تشيك الراديو اللي دار تشيكرش كردان را وشاهد هندر هفديتني دا قلت سروك برزاني را قو ونشت خازن يعني كيك برزاني سروك برزاني وشاهد قرآن بيروز درخست لسر ما سيد ما بينو خاوي داداني قو از خازم ام في قرآن تطبيق بكن ورن ام كرد عرب هر وها بيك دني فارسة تركة قو كيا ورن ام في قرآن بهفدرا ام بجي بكن ام كرد ام حاضرن بس هما قو بحثا ما في كردي دبي وبيجي يوم مسلمانن چه حاجتي تبيجي از كردم يعني أبجي بيلانا كالسري كردان دمشينن يعني كو أزبريتا ما جرجا ما في منجي وأكتابن يعني أفرنجي كو از وقتی بجم کردم نه از وقت نهراندنه که دیرم کرد پرست و کرد چی و نظام چه و چه واتنگای نه از کردم ملتکم 40 میلیون انسانم سر عرض خواه جیانده بم یعنی یه هری بیتر که یعنی تنگایل جمع کردان دوی آلی دا تنبویه دیرو که دا و حتی آنها کرد برالغی هر کسی قبول دکه یعنی از اورنگ یعنی نمونه جی بینم دنیف کردان دا دنیری نوی کردان فارس هه نوی کردان چرکز هه نوی کردان عرب هه نوی کردان ترک هه تدیه یکی عرب یا و پیکاتین جیران ما نوی لاوه که خواه کرد لیکریه بنی ام گیان قبول دکن ام گیان قبول دکن و ام شخارا دوینن برا ام دخوازن او برای ما او جی ما قبول بکن وک خدا ام دایی خدا ام کردانه اوجی ام نابیننج مرا که مایه جی سر بلندی ام کردن یکو بخوازه تبوغهره تو کردی بخوازه تبوغهره او مخالفت خلقیت خدا تعالی دکه شبر تو کردی یک هاتی کتاب عرب که یکو ت کری کرد خدا تعالی نه من خواه کریه وقتی تم بگویی تو مخالفت خدا تعالی بی کرده ام گیب هفدرا دستی هفده کن ولاتی خواه آوا بکن برنگه کی شارزایی برنگه کی آشتی برنگه کی مدنی ام هفدرا آوا بکن ام گیب رانه و ام گشکجی مسلمانن از سوالك که کسی فدین پرسم برا داوی دور آوابه که کسی فدین عراستی روشا سوری نها از ما مست بپرسم جوجی بپرسم یعنی ایرو گلک چارا مثلا سوری برنامه چکر پرچه بونا سوری ما خبر دا مثلا پنابران کوچبران خبر دا ملتجیان خبر دا داوی دا مثلا ایدلیبی خبر دادن لبله مهمتره وان مثلا بویرن سوری که 2011 دست بکرن حتی ایرو بپرایی هم سرویت سکنن اف حادثه و مسئله که هاتن و نقطه بپرایی جبو بسبب مداخله دولت خارجی دولت درو نخاسم دولت وک روس وک امریکا که هاتن مداخله و حربی کرن و شر کرن
mesele em vêder lê binêrin îro rewşa Sûriye bixwînin. Yani bir rastî wek min ha berevê qal kir ku maf çawa tê xwestin bira milletê me vê heremê ji Kurda bialimin. Yani ev serhildana ku li Qamişê çêbû ku Kurda ne bihovîtî bi însanetî mafê xwe xwestin û ne ku ji derve jî quwet xwestin. Yani di nav xwe de xwestin ku ev tiştî han çareser bikin. Bi rastî ku em niha bala xwe didinê çê demî ku ji derve hinek hêz tesî xwe xistine herema Sûriyê ku bi navê mafdar mafê gelê Sûriyê bidirman. Em bala xwe dê ne Amerîka, ne Suudi Erebistan, ne Rusya, ne İngiltere, ne vanê dinê. Kî destê xwe xistiye erda Sûriyê hinek însana giçan de bal xwe ve hinek em bêjin pere dana me sîlah dane wan gotiye ser navê me şer û çek şerê bike. Em bala xwe dinê vanê ku bi ser navê van devletê emperyal di Sûriyê şer dikin berê xwe nadin Esad, berê xwe didin hevdû. û ya didua jî tehda wan digihîje milletê ê Sûriyê. Yani îro em dinêrin ji ya 2011 heta niha ev pêvçûna çêbîye gelê Sûriyê ne Erebî wî ne Kurmancî wî ne wekî kes ne memnûn yani giş dikin hawar giş dibên xwezî deh birê bi çaw bin em di wê halê de bûna. Yani çi qasî dest ji derve tê keve hundir û qasî ew tişta dikeve nav hevdî gelavajî çê dibe. Çi qasî ku dest ji derve derkeve destê derve derkeve milletê heremê wekî birayî Mustafa Muhammed jî gotu û wekî dinê jî em dipirsin yani hakikaten milletê ê Sûriyê ger Ereb bin ger Kurmanc bin hevdû bira dibînin yani naxin tiştekî naxin nabêre hevdûn nebijî ev ya Türk ev Ereb ev Kurmancı wê çîsê naxin ev hevdû wekî ku birayekî Müslüm jî got dibê em birane bes ku em Ereb bin em birane ev peyvankî ji me nas hate yani li Tirkiyeyê jî dibê em birane bes em Türkin. Em ser Türka dibin şemsiya Türka de em dibin yek. Mixabin em bala xwe didinê wexteyê ku peyvî tê ser mafa xwastina mafa dibê kiro matfedîrek dibê em birê hevin baha. Em giş Müslümanin. Heta alimekî vê meselê digote nigo ji bo xatek em ji meselê xweş fêm bikin. Nigo di malekî di çar bira hene sêvan zewîcîne giş bûne xwedî mal ê çara ezib maye. Ku ê çara dibê birano ma ka hûn zewîcîne û bûne xwedî mal ez soqaxa ratkevim ez bê xwedî me ka ez xwe bizdewicim dibê kiro matfedî nakî dibê em birê hevin wa em birê hevin û em giş ê hevin ma dava çi dikî û em birê hevin jê xweş tişkî heye çi demê ev birê biçûk dengê xwe bilind dike tu dinên ev hesê birayê dinê dibê em birê hevin. Ama wextê ku vê birê biçûk dengê xwe nake vanê dinê hem berjevandiya xwe fire dikin yani menfaeta xwe fire dikin abadiya xwe fire dikin zengîn dibin dibin xwedî mala lê kes li halê vê feqîra napirse. Hewce vê feqîra dengê xwe bilind bike. Hewce vê feqîra bê ez heme bi çi hewê jî ku ez birêvê me jî ez heme û ez ne birayê me jî ez heme yani. Ev hebûna xwe bi wan baş bide fêmkirinê da ku bigihîne mafê xwe. Bele. Suala dawiye em pirsin ji mamoste Müslüm Muhammed Mustafa îro Sûriye biye çend perça yani ser erda Sûrî belkî deha dewlet leşkerê xwe xistine û tê de şertê kirin bi deha rêxistin hinek örgüt derketin örgütê çekdarî derketin hê jî li wê derin kes li halê xelkê Sûrî napirsa rastî yani ka win çi dixwazin em werin ya em nên ya em hatin me çikir ya em nehatin me çikir win hadîseyên Sûrî çawa dixwînin û müdaxeleya dewletên xaricî bi pirayê dixwazim hîn bikin hûn çawa dibînin bi vê em êdî bixedînin bername. اش خاطر دي دسبيكا يعني شورشة داجي شورشة سوري سوريا بود دبش يعني بو مخالف بوزيون ورجيم با هر آلی که جی هفبندی خود چی بون مخابن هفبندی و هوالن رجیمه
جیه مخالفه راستر درکتن وقتی رژیم کته تنگایی حزب الله کتیکی وقتی رژیم کته تنگایی ایران کتیکی وقتی رژیم کته تنگایی روسیا کتیکی و پر جاران دوستین مخالفه لسر مخالفه دبون بارجي تدنيري قطر والسعودية جهفده حزناكن ودهندر مخالفة داجي دو جروب تشيكرنا وبرا هفده وهندر مخالفة داجي دنيرين شي ببانا يعني اجمرا يعني وك مخالفة سوريا يعني دوست ما نبون نعمت بونا نقمت يعني بونا نقمة يعني بونا بار نبون يعني آلیکار و دوستین رژیم هشت کو رژیم نکوه شخوار رژیم کتبو کن نه او مداخله روسی و ایرانی و حزب الله و غیری وان با رژیم نکانو بو بردوام بکرا و بماجی و حتی انهاجی روسی رو برود خوازه روشا رژیم عرض بیتر بسر رژیم دا برد بند لاستی رژیم فراکر سوریا گین ها رژیم را رو برو ته برادانه سوریا بو میدانه که جه حیفو حتین هزین دولی و ین آونتهوی ین دولی ضد شر خوب هفره هنه یان شرکی کهون هیا یان برجواندی خو هنه وک امریکا وک روسیا هاتن سوریه دو میدانه دا حیف و حتی خو جهفده هلتینن ام بیجن نشر ل وک ناکوکی و ه دهندر وجلات ناوین دا وک ام بیجن کار نته کرن و کی ریوبرتیا روجلات ناوین ببایه اف جالی دولت ناونتوی دا چه ام بیجن وک سعودی ایران ترکیه هر وها بر مصر او جی یعنی او بو یعنی و کسانا یعنی هر کسی دخوازن روجلات ناوین به دست خدا ببن يعني دبن را هنكي اوجي يعني ام بيجن هر كس بروا خواد خوازه يعني سوريا وك ميدانك هر كس هات كتيكي برجواندي خواه جبو برجواندي خواه كتنيكي تنه لسر حسابي گل سوري گل سوري پنابر بو کوچ بر بو هاتا کشتن هر یک به درک کت و هر کس شیش خورانی جبو بر جواندی خواه کارو خبات دکه مالسف سوری ایروهات حالک وها ایدی لسر پینوس لسر لینوس سر کاغده بلکی دولتك لبلي بحال خواه بپرچبون خواه بملت خواه دولتك ناي حسباندن لورا وكيك مگو بدها دولت سر ایرو سر عرض سوري حمله ساترانجي دليزن خدا علي كاربه ان شاء الله جبو خلق سوري مالا و آوا ون حتى في درهاتن بمرا كرمكن اجيل داوية وسباس دكم واز تخازم بيجم يعني ماف تجاري نامره ما في گلام به ما في کسان به لی که وقت تو خبات بکی جبوی مافی یعنی خودی وی مافی هبه ماف نامره اما که ماف تنه به خودی و به خبات جیرا ماف دمره امل داوی دبیجن رو رشی جه توان باران را و حرمت و رز جه کسین که رح خدان جبو دانزده آفداره شهیدین دانزده آفداره هر وها شهید دنیای گشکی دا یعنی ام حرمت و سلاوین خواه جگیانین شهیدین
کردستان و جیهان بتفتا دادن سپاس شوارش مالاوا امجی زور سپاس کنج بوه که کسی فدین سرچاورات مالاوا جیاوا تماشاوان نیجا هاتن داویا برنامه بله روزا دشمه سالوگرا قتلیام حلب چیه امی تمام سرانسن روزه سر قتلیام حلب چی برنامه راست بکن و وشان خو سروی مسئله امی بدومینن ایوار کیجی ساعت 8 ایواره روزا دشمه به میوانین خوی تایبت امی سرش مسئله حلبچه و خبر بدن و مسئله حلبچه روزا بویر حلبچه تخن روزا به انشالله روزا دشمه من سبب دوره بن امانتی خدا بن